mình ta này có video and bên EP cũng là bên này thain start khyllung đang use dòng này uk sai và unie ngầm lại bên bát tay còn bằng là cái video ngầm lại bát tay để bác nó ngân đây ngay số anh ta thì bạn này use dòng này crochet và 5.5 mm cho chúng ta lấy 5.5 then uk sai để lock ham bên đang use dòng này đây còn người barret để bác ham he yêu đi nghe học như chuyện như thâu kilo vậy như cái sai để phi là bên use cái về cái sai rồi các bạn phi món để đang use cái này atli cái rong để mình đang sang nó bên cái video mình đang lại cho slip knot là slip knot cũng tốt nghe bên phải nếu sai được ba con đầu này đó mình prong cũng tốt asyik cũng nè ta đã sắp bàn sai cho mình ta nên là đập lẹo slip knot mình ta nên dan cầm bắn lệ chain sẵn tali quay lại sáu sẵn là đập crochet này sẵn tali kia sẵn tali cái chain nhà ta đã nhận ảnh extra way long sẵn phần riêu để mình ta hành nếu hình đồ này quay lại hành balai đó nhìn xem sai cho nó crochet nang ta đang nhìn double crochet hành cái dạng balai nhìn double crochet này nếu stitch bên con nhìn khen cũng nếu atli cái chế nhìn khen cũng stitch mình tăng cái atli để mình ta này dan cầm nhiều atli mình tăng cái tăng r lại 6 sẵn rêu nhiều ta hành này đấy nhìn sna lại kia cờ nó sna cờ nó mình tay này đánh nhau xử nhiều phá đánh nhau phá về là 6 sẵn rồi nhau the next step nhìn là atli double crochet hiểu nè nhìn đồng khen nằm ai kia đi cờ nó mình tay này là với double crochet chain atli nhìn là bằng số với double crochet hay cái chữ gì gần máu gì kia này cờ nó nhìn để bên khen chúng ta next step cái này cái set up next step người đang cắm khát quay từ lý cái gì quay từ lý cái chế làm ta có tập bệnh quay lại 6 ta nếu là đập crochet khát quay từ lý cái gì kan mau ni kika na em de ben kenya ne yani ki actually mình khen bên next này vậy lại san ri nhiều pra đai số vật vậy anh ấy the next step nhìn này bên cũng trước nhìn double crochet chain afterly anh ta đấy nhìn double crochet bên này làm ta kika nó làm anh ấy đấy như đang cảm sĩ các bạn anh cái mệt đó như đang cắm cắt sẵn tali để nhìn crochet cũng nè đâu cắt sẵn nó là quay cắt sẵn sẽ bắt tay biang phía cũng nó bên nè mình ta nè ngồi đập crochet cắt sẵn tali ta the next step nhìn nè biang double crochet after the chain double crochet ada juga yang dah ni dah mentani yang ada pisna ketika sedam kecil kemudian mentari next yang ni nilai yang kecil kecil ni dan kamban crochet cut way tuli dah double crochet ni next way dan terlalu cut way masa batai bengpi no benar entah ni ada
Ni yang ada crochet cutaway tuli. Dan next ini way double crochet, chain tuli, dengan double crochet yang way. Ini dah beli ini ke corner ni. Dan ni dah ni dah bendan nyaw tuli ke chain. Dan crochet kum ni apa ini bakun an sabatai bing pi no benar. Mentane ada crochet do nyaw tuli kan mau ni hani video hani karong beningkong. Ini bendan kaju hani bendan nyaw ang tada ni kakti cutaway ni cutaway mentane dah ni dan cutsan. Dan mentane karong ba ardang yen chain away yen pen pie. Dan mentane dah karong ba ni yo front post back post. Dan mentada ni ada boleh chain dan jam kesai. Tadahan ni kaju yang unu stitch peningkong ni. Ni way double crochet. Double way double crochet. Ang tada hani dah nama kani di ke back side, ni di ke long di ke bawah po. Dengan ni ada kani ke di benak mat. Teman tani dah ini back post. Ini ada sedin. Ini yang sisir. Ini phung nani. Nah tada ni gumto penong ni. Tangan ni yo back post. Dahanero ini front. Nah come on. Ini ada next ini back post. Ini rumahnya unjuk. Ini back post. Dengan ada nani ada honey corner ada. Ini half double crochet. Nang tadi chain tuli. Ini biang half double crochet. Dan ada ni ada kan mau honey row. Ini pun sedang beda back post. Sedang back post untuk. Yang tadi next ini sedang front. Repeat kum ni. Antara apa ini ke hani kena. Ang sebatai BMP benar-benar. Mentane ngelada. Dah habakun. Hani ngira apa ini kena. Teman-teman ngira ada di front. Dah habakun hani video kan mau. Man bangi po ini kena. Ini ben lesson ini nak man. Long kali ben biang bekerja. Dah so bangi po ini kena ada. Kemudian ini ben lepas ini back. Teman-teman apa ini kena. Dengan ni back post. Tada mentane bengilai ni chain tuli dah. Ini half double crochet tuli chain. Tada half double crochet. Mentane ini biang kunci. Ini biang double crochet front post. Ini front post back post sama hani dah. Ini biang dah back post. Now front back down. Continue kumne ini back front dan dalam poin ini kena ada answer batai be no benar. Teman-teman yang apa yang ni kena ya tentang apa ini kena teman-teman ini ada ini yang back post. Dah ni pengen ini chain tuli dah. Ini yang half double crochet. In chain tuli. Nang tadi ini yang half.
ngân đã blend new half but new chain actually cái màu này rồi thì bên sedang biang đậu back post đây nè nào ta để front post back post ta front post ta continue kemudian dalam apa yang ni kena sebatai bi na benda teman tanya ada ngaladam tengah apa yang ni kena ni teman tadi nginau back post double crochet nang tadi chain actually half way then next nginau back post nang tadi front back dari front nak man tengah sana dian nak man tengah dian kan mau new chain actually ne bagi stang ban snai kene ke ya no stitch peningkong do ni kan kum stitch mentane how second chain da we are in yo double crochet bawahnya renti kalau renti tam tangan ai biang we chain ngen pen pai mentane no kum ni ta teman-teman sang ni kerong ko ba tene rong ba ngin da le way chain ngin hane ni u stitch ni kong ngin na way u double crochet ene bla double crochet ngin na double crochet upar khon Tani lah ngene double crochet aduh ni ni rong ba ada ngene la front ngene la back post ra ngene show la video double crochet tani la double crochet ko ni nang ta de hani rong half ru berani ngene hani da kan mau yang ben iu ni ni way double crochet dan ada dengan way double crochet chain actually way double crochet dan ada kita new half mình new half double crochet mana ni dengan way double crochet continue kumni dalam apa yang ane ukana ane ang sabatai bepi benda mentane ngalapo ini kana temtane half ru ane ngene weo double crochet tane ane aprenda ne berani ki chain actually ne biang weo double crochet chain actually ngin double crochet biang suway ta ane beranu half ta ngin na way double crochet ta repeat kumne dan dalam poi biang ane kana sebatai baby kumna benda mentaro nga poi nga double crochet ne parakhai dem tangin poi ne ka kana ne tane jani beran ne bele half double crochet menaro ngin na way half away double chain actually half away double crochet sorry nak bakalan teman-teman ini next ini away double crochet ini double crochet
nhớ rồi hình double crochet và kemudian apa ini bukan bekon apa ini kana teman-teman ada hari ini biang uai double crochet mengilam menayu half teman-teman apa dah ini uai double crochet chain afterly tada uai biang double crochet dan ini mengilam menayu half ini uai double crochet ta continue kumnya apa isna bakun mentane đấy là bên này bakun unia đi bên này uai chain uai double crochet cái đầu long cùng nè ta mentade hanya nina uai double crochet teman-teman tôi là long trắng cắm teman-teman đây cái biang uai chain nhìn hai nằm ta đó hanya đó nina biang uai double crochet nah tadi nika rong kapa sao nina biang ini front post back post teman-teman ini nina biang back post dan nina front dengan continue kumni apa ini seperti PMP nabela mentane ngalapo ini kan teman-teman dah ngal blend front post teman-teman ini back post dengan ada back post tani apa yang dah maflatem ini half chain actually dengan apa yang half ta ini ada ini biang back post ini ada back post ntar dengan continue biang ini front ini front back dan dalam apa ini ada akan seperti BMP kumno benda teman-teman yang apa biang ini kana ya ini ada biang itu back front post teman-teman ini biang back post antara ini biang half chain actually ini biang half dan ini round repeat kum dan ini half double crochet actually chain tak kunju hanero ini biang half actually chain half dan dalam poin bekon am sebatai BMP nabela mentane ada nekarang basah dan mentane apa bekon ngala ada ini back post dan mentane kita stone stitch nama gue dia ini with chain antara double crochet ta had strong dia ni pedang ini double crochet ini ngin tanya ada tahu kerang basah continue kumni hadu kerang banyak dan dah apa yang banyak seperti yang pi kumno benda takin mau hani dah ni bagi dan half wajib kelat hani bagi double crochet hani wajib kelat double crochet nama kita cuba kelah ni kemudian sebab lalut kenika benda ini front front post back post dan mentang dah continue kumni telah pergi kerang banyak seperti BMP benar-benar mentane ngalapoy karang ngaladat ni karang banyak dan mentang oleh ni karang berperang ini back post front post dan mentane ini dan kam hani antara ini kayu ini kam mentang ini
dan kam cut away teman ni hab continue bang bagan garam berperang pendek ini ben ini cardigan kemudian hab pendek bang tangan lagi dan shpo dan yang cut away dah dan sistem ben divide ni ya ka sleeve ini ka kecil ke teman tani yang continue ini garam berperang mẹ bé không chút nè này cái back pose front pose đã đem này cái rong bọc ra đấy nó mang oi phim này nhìn nè tăng đủ là bơi cái rong bên nhau sẽ bắt tay bé đem tay này cái rong bọc ra continue cũng đi ta lắp bơi bọc cột sẽ bắt tay bé phí nó bên lại mình tay này video ở đẹp thay nhà đồ way on line sao san rêu nhiều pra ada pra rong teman tadi ngin la sokba kendai tang ada balik power chain dah ni mentada ngin na double crochet ini double crochet na duna ni haduna na point ni kana tangan sapatai bingi pi na benda ngin double crochet biko he bar khoin dah hakarau ko ba ship holder yang salah yang sestang ban divide heki sleeves ta continue kum ni na double crochet kum ni dan dapat keram ba ship hold sebatai bem no ban la rau ngai ada crochet adu khandai rau ta mentada yang sestang ban la na sleeves mani mentangi dan kam weight centimeter weight memantani dan kam cut weight centimeter teman-teman nhìn sang bên pendai này cái gì ấy teman-teman vào first stitch bên con mình leo double crochet and then next mình lại ở back pose ta là đẹp đó mình lại front continue cùng ní là point này bakun sebatai baby nó bên nào teman-teman ada ni lapoi ni pengen ani kikana teman-teman saya start away and now back pose now ada back pose ni ngena so half double crochet that I chain up lightly dengan pen baik-baik kan ni dah now tada ni ingin lebih weight half now tada ngin front pose tangan ada belem ni continue bien front back front nam ta jadian kemat dalam apa ini sebatai yang kena benda teman-teman yang lapai bekun teman-teman yang ada back pose tahan ni ada bingida weight chain bawa double crochet teman-teman yang ada naik way ni tempat dan ni mentah dah akan dikerau ba cut way ngenda double crochet lebarak mentah nadona ni ini ngidan chain lightly ni ha kono ni ba nya pernah ini kecil ni lightly chain dengan yang duduna ni duduna pengilai you have double crochet we are like so sundry nhau pra đại shpo quật we cả like cả sao quật sun country quật nhau ta ni quật nhau down nhìn lại cho tăng string của mình nam ta the next nhìn lại we have double crochet nam ta de mình tăng là decrease ni tam ta ni in double crochet của mình haduna ni haduna ba kut dapat ni bukan ngan sebatai yang fi napla nanti ni gila ada ni keram cut way jangan tangin ceng ngan
change side nó and use the neuron sao để cho mình change side như bên đây này actually gì mình tan bên này biết mình ta nên change side nó nên last stitch mình lại cũng nè nào ta down mình chỉ mình được side nhìn tan này po drong ta nhìn nó ai vị trí nhìn bên phải ta mình ta này đó nhìn là land of your button nhìn này design ta này đó nhìn là way up double crochet nhìn rồi này way double crochet này rồi double crochet mình ta này ngắt lại cho cái double crochet thì nó stitch bên còn những cái mũ stitch ta đã chain lightly mình ta đã nên skip line way or line này bắt sau đó nhìn nào way up double crochet nàng ta đã chain lightly and double crochet have a job here need V stitch nàng ta đã này mình chain lightly and skip we are line and bắt sau đó nhìn nào way up double crochet next nhìn nào way double crochet next nhìn nào way double crochet continue kumne new pattern yani design la kumne dan lapai bakun ang sebatai phi no benna kamau dadap ne no lightly double crochet ne V stitch ngene benna no lightly ki chain skip line ne basau da ngene no V stitch chain lightly continue kumne dalapai bakun ang sebatai phi kumna benna mentane ada crochet lek kumne dan mentare nengin ai chain wing yen pen pai nang tada haneda ne kum ju yenero ngene double crochet ne lightly mentane udah design udah butterfly stitch udah tabali so mentane how V stitch ida ni design tengile hande ni ko chim sai shwa mentane saprong ni satang sai wei chim sai biang from chim sai biang ni teman-teman ini dan artli line so sun drill tingin shim r ni r tingin dadap neda yang penpai ni design ni pengilalah antara ngene lightly double crochet line ngene dadap lightly antara ngene we chain ngene double crochet yang solai ngin double crochet kumne tapi yang hani ngin lep yang kumjo way line so sun and drill and shim r and
chim R đi bên long thằng rêu xiên we are lai sao sắn rêu tụm ta này là yo ini design ta này đó ada ini biang neo lai tliu double crochet Tanero ingin continue pengen pattern ini yang penibang sisian ini side ini bahan yang di benda teman ingin kong syahnya the way R line sound sun drill way R line sound sun drill teman-teman ada ngene hanya pedang mulai ngene lightly double crochet way R line ngene double lightly double crochet ngene we chain ngene double crochet biang way R line the next near we hane ko cái side đó nhìn nè biang way R line south sun drill chim R the long R way R line south sun drill teman-teman ini desain nak yo long kumne ta continue kumne lapai bakon yang sabatai BMP na benar mentane ngal ada pe desain long kumne dan mentada ini ngene we piang we chain ngin pen pai ini ada ngene we double crochet ngene lightly double crochet pai phang lightly ada ini ngin skip sao we ngene chain southerly line sa ngin skip nadunani hadu hane मैं बंगला लेने chain wave chain and double crochet हने and double crochet हने chain lightly अंतरा so wave double crochet तहने रो in chain lightly southerly मैंने ने पोंगी chain lightly teman-teman dengan lain design nama kami extra chain ni extra stitch ni dengan datang bila nak sah teman-teman in skip ni hadu hani ada in lightly or double crochet hani ro in yang kum jo hi chain southerly skip na doon ni hado ni bingila chain in a way double crochet chain lightly antara way biang double crochet ta continue kum ni lam ni hado bakon nalapai bakon sebatai biang phi no benda mentane yang lapai ni bakon dengan skip ni yang skip lagi ni dan ini dan lightly double crochet dengan double crochet ni
but new last stitch in here double crochet tem tan ingin ada dengan lebih washing in pen pie ani la da pikwa ban use na do we wrong do bisa pila benda dan le sini besar tani continue kumni in double crochet ni lightly ni tahani da ini apa yang kembali ni apa quay lại sáu sắn rêu dengan chim R dengan ada ini yang lightly double crochet antara washing ada ini yang lightly double crochet ada sahni way ini friends ini makin dikit banakman sahni ada ini yang way R line sao sun rêu in chim R in chim no R untuk R teman-teman layo ini design the next ini ada ini yang wheel ini yang double crochet kita continue kumne lebih kini design dalam depannya ini V stitch ini apa double chain lightly and skip 4 chain 4 kita continue ni dan batai yang ini yang lightly double crochet skip 4 way line side ini basanda ini V stitch dan kita continue lightly yang double crochet dengan skip 4 chain 4 dan ni opening dan seleb yang V stitch kita continue ni nak apa ikut kan sebatai yang V mentah ni kerang nyala ada padu arpulai kemat arpulai round teman ada lada nginyo wetang ini design dan long shape pole way line sao sun rêu nhau ra dash pole Intanya ta ada sewing stitch bahan hableh ni teman ingin double crochet nanti ada namtai khyllung bandru panai ngakat ni jenjrong labeng ta mentangi dan kamel stang shirau double crochet baru single crochet teman tani ini chain away nhân phần phái mentah ni dah hani ini way double crochet hani kini round dah ini double crochet lepas rokhan ini skip ini yang hira ini increase ini decrease dah hani round ini double crochet kuni parokhan ada poi hani bagi le way chain hani ro ngin le way
double crochet ngene tong wing ngene mai chi ngene mai e ta da next ni ngene double crochet ta continue kumne da poi bakot ngasbatai pi kumna bela mentane ngalap poi ka karang bakado ini di karang ba arpusang ta mentane dan stong wi chi ta hani ngene we o double crochet mentai la one dor kumne ta kan kham itanang dan next mentane dengan ada benda double crochet dengan nak yang so shirang mentane dengan we chain dengan pen pai ya kene bangla ada thain double crochet ne broken dan mentane dah dengan round dengan u single crochet yang single crochet lupa rokan yang yang ra yang single crochet ni pa rokan dan apa ya bakul seperti bengpi kumno penlek kani garang ko pa arpsan mentani ngalada bela single crochet lupa rokan bikin nong third design dan mentani dah yang khap noi nuk sai nang ta dam ngene I will change in tanan uksa haga next video ram sapni panthai kumno ni kakti ta patuni u banda ini button hole banani ini color ta jangka part 2 dengan sebut ke link pada description namanya I could play with rock could be